amashomero agahirwe nte naga secondary kandi agari mu Kicwamba High School, St Michael High School, Unique High School, Ndece Secondary School, Diero High School na Diero Seed School kandi ntezi zihirwe yo Cadet Benjamin Buturo. Cadet Aman Entenieji nabendeza success mwena abasini yakana ni amkaga naba other classes abo kuba this is the promotional term. Cadet Benjamin abana bandi abareterente na special meal nda kumusima yabare munonga kana abana mukunda munonga bana naveye bene nyenda kugambira ntwashimira kandi twashimira munonga ayebare munonga shi yatwetera kandi bituraganisa abo cici yatukora ndukunjira munamano mu kushoma kwitu. Katunje Filio mu babiri bajwecire Cadet Benjamin ashabira beje okutamano mishomo yabo. Eki nacyo twayenda ngo kibe cyo kureberaho abana kugira ngo waraganisa ikintu ukikirize kandi nabana no kuba kubasindika amashomero ako kuba baraganisha abazire ngo nubaza kwiza hayishomero kandi baperforminge cyo kurebera bateke mamana kugira ngo barebera umwebembezi wabo kiba ku promising abazire barukuronda za school fees kuba supporting mu mashomero bize bateke amani bagarikiye basingura na community ya St Michael sima munonga usanga unari Cadet ya kizendagana mu abana bato nitudiringa n'abana bato abana bato nendo bagambye kindi konkota babiki amakuru agashakwa Onesimus Ndiyanabo.